barakira ng'ang'arite no batia bakori ironda kumenana siasa bethirite bagitite na mbere chiorongo waye na wamba kabe wa mpuru ka kwende barwa se TSC Antoine kanira utheri number 1 barwa TSC etaki mutongoria ora akumbo etaki nyangana nara kanenkerwa manto akwa boeta muchemanio ngo bwa barwa 2020 ni urongo mweshimwa no eta haromba baro yili nara ke akanenkanira na kekile mweu undenda kuira antu banturai nyuma mwana nare tike mweshimiwa Ivan James mwana wetu Duncan na ndikwana no anturai kwembecha arutire we akwenda kuria aturi bantura mamyo kiare ya mamyo rewa lwama tuthaure mpuru iyo lwama wakira lwama mamyo to eno ya mwana wawe na andikiro turene akwenda bwata antu bantu ambu mwana wawe tawandankan na arandikiro impuru othai kwembecha itwa mama kwembecha itu impuru genda andikwa na kana kau mama akwa wengwa au arandikiro mwana turene ana atarute nya siringi choka mama utugwane number 2 kwe mwarimu wetu Paul Lambau no area andiki mweshimwa free kwe mware omwenda konko andiki mweshimwa free tukia kuyana nte kwenda kuinja orende tuinana bathatu bandiki no impuru na utewa arute nya siringi imwe sawa kabe yake akulwa maka wa mpuru na kwendia barwa mbere buruko ikana kandiki kabe anturene kweko kandiki nyaka mwe kabe imotori ontura kwe kana andiki nyaka mwe ende kya kure kiure ke mwantu bai tumbe ikabe enda kia barwa kana impuru enda kia barwa kabe na mpuru no enda kia barwa chiawe ketha ibo kuikabe enda kia barwa mboni ni na njara mboni ni na njara kabe na elie one antu bantura iba kumenya kabe no enda kia barwa na iga kwenda obaira kiurie kimwe ndenda obauria kabo kwenda twanjire wikira kithomo siasa kithuka mweshimwa mpuru andika mwarimu akiraki nabwe bwateka advantage okira kwawe bukiabukiwa anenda kia barwa urenda twandika mwarimu turene tweta tukiwirakia tweta tukiwa sukuru mwana na andiki ibareke wikira kithomo siasa na bareke kwenda batu twita ngasanturene tukwitwandikite alimu no ntubainturene ku ya kaboboteni kirangana uri chikaburiere agite na mbere gwitha kiromba kuranere akari kwa miaka 15 muthiatanio irethirita RMC wa Mikindori ngwe kariombere kwithira kirutira kariba o rira thoko Mikindori mwankira thaini ntakantheri kwina ongia witontoe kabu ari tontoe kabu no itinara anekero etika Mikindori athilunka kere maguruma antu ba Mikindori bamuringa kura 15 anderi namba 4 ana aiweta Nairobi miaka ile araitero aritano njanja uba Nairobi achoka na akuindira omire ariwende ne iteke MP aweta atia akwenda riu akuo una elo amaka wa oni nduri Mikindori miaka 15 kamure kiuria miaka 15 ure waita atia miaka 15 ne tawithire Mikindori miaka 15 gwareto giagua mpuru na MP kuma 2013 mwaka 2017 tukorwa mpuru obithirietia akawa estimate of the chekunyira siria muga yundra ikire kieni kia muga primary yundra rimire barabara inda mirima weta muga secondary ndaka ilasi bitano atala ngwichiawe awe nawe miaka 15 ri wabithiriatia na ketha kwingwa arutire eta Mikindori ruari Mikindori yoyori ntaka yonde roundri tubalabala tuonde ntaka yoyori no atabithia kabala balinya kamwaka igira kaburosi miaka 15 imurutingwo kana imuthao oi muthao thoko Mikindori nende mpuru arairo miromba milioni 2020 ya milioni 40 chionde ichi aurere thai twethingi ara wakire kondisia county thoko Mikindori milioni 40 2020 maukune lakini ngiraundi no tebia kinya mtu mwamba kana ti mwamba kimulekele muchumari wa muthia no tia muthigai siasa buru ndenda muria aithilunka kawongo barabara kilomita 1 kairongo ina milioni 10 ongo yake akwethu MP egira milioni kithumba kamuria miaka 15 ira wari MCA twatala miaka 10 utemo akautaya wa milioni 25 watala milioni 25 miaka 10 milioni 250 kware akuruta milioni ya 10 yake na milioni 10 okano yikira na uko ngikuombe
kumara makandara mikindori lamine mwaka ge sibitare to sub county imite yana rimo nyete kwana kilomita kware otwekera kalami kanini kamita yana kuma ulamine kweta mwakara sibitari nakayo kenda okinya ofisi ne to sub county emikindori nanga wetanda ya utekinyana ngari kana ukinyana ngari okay aweta utekinyana ngari na mtu na wiku myaki indare MCA miaka 15 neta waeta ite na kiu inyethe mtu mkono tothurite au kama tamaia na ituro ake ya ikanthe akaringa na kiboi miaka 15 yethe uraite maia umwaka ya garola mikana ati ura okay agwetha utekera tukabala bala kaweta sibitari miaka 15 kamita yana rimwe loyote thetiania Kirang'ari tiari ntere chia ntombo onde thangathagi ciombo getiganisti arawikitie mukandarasi wikira karibastima nkiripoti na Meru TV kumatia ni Mbechanda Mzimoturia wa Thirinja Iboyega nuntu bwa riboti yenu tuthinara ntere chia bore nara mujumbe wa bore mugambire ndekiri ethiritwe kinambere kwigua kigawirane bogutira ati akainambere kwake watagira na gukirebia gwabia anabani ni ntere ino kagitani kama mbura mauruguria bwa awini bwa mwini umukuma ntere ino muno kagitani waku nethiritwe kinambere kwa gitaria na kwa rimantu maka imakoni siasa akiwa watia na kagita gochokani na baraba kumulinga siasa ntere ino arakini we mwerekera wake kurutira karibabore ngweta bora athie na mbere kwa kiga wirane mwandiki wetu wanthe tumwende wa laibuni nawe na riboti ino nawe agiaria mumbungu wa bore dendekiri mugambi kire musemani yo kururi album ya mwini umo kuma ko bore ariwo bisieke amo na antu bange bawendi bwe bairitaniritie tiela iba ukoria yewa akiwa na ithuranirite bokwano tiela ini babore iba ukira na njira yonthe bagaletwo ni bwega twambire guswa vipawa bila biena na betu na kipawa kimeto onere ni ana barabetu baina na au ndo Maria Mukari na Nadesha la Stella Yushara my friend na Saniba wengi tayari mwaka jua na mwaka 2023 na 2024 itukalete tukithiuruka ndege ya poli yonde twishwaga talenta cia anabetu bara bakwina na ikogurwa muno no donane twina ana 250 twina studio yetu ala timao otemo sanio ule yangu ya pesha wijagale kwena equipment kwena nyangita cha kulinga ukanengero kaidinga nyumaya chiakwa ukarecorded wewe unakata kona waita wikira YouTube waita kwenye ingi ukaendelea na biashara yako hata na haja ukaita chombo hakuna kitu tuko naye sasa ile nimebakisha ni talanta ya watu kwa hiyo industry yetu na kuja industry yetu ya vijana sasa hiyo source of income na kire barabe na siasa itutethie kinyambire ndekiri ariwe atena kanyako akiwa bire na byo nethwanya reri toreo tiela na kuritira kana kabore ngui tutatakai 2027 ni kuraja muno abamanya batirikira bakaga bareo ana bateri atyo bange bapangira bongwa balitirikane nembere na walikuwa na power sasa tunaongojea sasa hivi niko kwa power kwa serikali na niko na akili sio kama wao na akili mimi niko naye this financial year ije tuetete tukenda tukirugura studio yenge ya Bore East ndio mama bakitanara tutakuwa na ingine hapa kwa ya Bore East sasa watu wetu si lazima vijana wainuke na mimi nataka kuchallenge wasanii wote wa Meru ukuje mnitafute tuangri na kubali kuwa patron wenu. Kiripotera Meru TV kuma Bore mbeta wa mwende wa laiboni Bwega mwende wa laiboni nuntu bwa riboti yenu nwakeri ari garoni yake mutongoro mugongo President William Samoei Ruto kagita kara kwina mugeni wake nethiritwe kinambere kwigwa agitaria na kwariria mantu makonena watani miwate akiuga tayari baraba ethiritwe kinambere kwa bagege watu miwate bewite bakirekagirwe na akiwa magocha tamama matithi nambere kwigwa magichokagirwa kole kairi Jeff no tubangirite riboti yenu
is the fact that I undertook to the country that being a democracy, and robustly so, that Kenyans must not, as has happened in the past, where Kenyans disappeared and their bodies were found in all manner of places, that will not happen under my administration. And all the people who disappeared or who were abducted in what you said, all of them have been brought back to their families and to their homes. And I have given clarity and firm instructions that nothing of that kind of nature will happen again. And that it was my commitment as I became president that extrajudicial disappearances of Kenyans will not be part of what we are doing as a nation. Ntuinkai yake nyuma ya mutongoro mugongo President William Samoei Ruto kuliunga ntere Chegembe hamwe na munini wa Kenya Kinya thirikari ya Kenya Kwanza na kuinambere kwa bakiga mawirane kathomba ende akariba guntuku betherito bakinambere kwa bakibu magiri na kumeneria ndiongeana na Kinya muno raisi nuntu bakuinambere kwa bakiga wirane bo urongo muno makoni na kimera kia mira nara raisi agikone kuga ati munini wake akainambere kwegwa kithiragia makatero mara metherito mari ndeni ya kimera gikina nuntu bora mwanke mundetore uthethiritwe boge kinyanira mwandiki wetu wa Ndeto Mukili wa Nkunja no tubangirite riboti ino. Akariba thiroga Chegembe South nibaumirite na kuona ni kuria kwaniro kwoni utongoria bwa Kenya Kwanza runguro mutongoria wa Nthiguru William Ruto utongoria bakwa ni binyeleti mu Kenya wende bakiwa Kinya bunge ni batere njira yo na inde betere mbunge kwithetera bebongwa na baulo ni kuthetera muringi kura na inde bakiwa mokathai financial bill ingene yete na riwende ni metho babaete Ruto era kuritera nene elaitheria kona mutongoria ora wina vision yote thikithi yonto ya county fulani yonto ya Meru nonto Ruto na ethetie Kenya kintu tekyo mantonto ya MP beto wa Meru ba wetekiri yonde obaibo finance mbiro yesi baibo mwata yokinya manele bakawa yesi abange abeta uturire raisi maru raisi te otulelwa maru no to ikuasia to mukinyithite wari ito ibiro inathoko yeto ya thiru John Boya ya rawa ne oyurire arera raisi awe thoko ne oyurire irangi bawaka bunu rongo bunene sana nonto thoko yeto iteina mbaro nonto yonto John Pombo na ya fast ndio Ruto ni nonto reru ana garira yega urirwe nonto reru arianga akawa yesi ura muntu era mugoge manto yonze akawa yi riu ni bawetende Kinya nyuma ya mutongoria wa Nthiguru no Rais William Ruto ukinyantere cia maua bari na munini oke Professor Kithure Kindiki na ende Professor Kithure Kindiki araua weka ewe kanyaka kurona makateli bakimera keke mira nonto we ari na umenyi saiti niko na experience kidogo hii kwa sababu wewe ndiye amiri jeshi mkuu delegate ya cartels ya Miraa inde nironoro kwewa na muromo wake na munkatha ino ntuteta ale kinyarire kuriomba kwithare kionekana yorure kimera kike Miraa onto bakwa bora bwate kimera ke ni kwethera Kinya number 1 ikiritwa kiri listine ya nakanda kana ira ya kuwa nenda wasiambogita antu akindike tukasia akaomba na gatero Miraa era nurongo kindike te mantu omba kindike burera wa Ruto ibwetha cheno mwa MP para bonze yare mafastile de Ruto ina kindike Ruto ya chingwire ku kaba togerio na gasigete ko myakatero Ruto no bamenya karete kuwa na nabatere kwethira Ruto raua mwanka thai to anenkero deputy president ya Kithure Kindiki Kinya Kithure Kindiki atatoria makatero ya na banga bana mutuma weta Kinya kwaria na muteikagwe no ndo mantu amira ya baritie lakini mantu yo ndo tibwe utethie mumero Kinya nini ngwira bakurite ngo yo theri kwathi bakwenda tutethie miraene iba hakikishe kana ba make sure bakwata ni MP barita Miraa kina kanda ko miretero makina kanda utengwire ukapisa na bakareje kuiba uchundikira Miraa no ndo Kenya yongwa no yuete Miraa ibangi na Miraa etoka matokinyindeke ko bado tutoma kutheta mutaikagwa aembere yara etwira na utethie Miraa na Miraa etondokete witekene kama mundu atagire ya Nkiripotera Meru TV kuma thiroga Chegembe South Beta Mukiri Onkunja
Dr. Esther Rukunga ora ni minister wa mantu makona kithomo na untwire Meru na twakinambira kwa kebu magiri na kugati Meru ekainambira kwa kibangagira ntugo ya untwire bwao Tabora county ira chinge chitheretwo china untwire bwachio na kiuga bubu bukainambira kwa bwitethagire bantu anane gutigira ati untwire bukoinambira kwa boyo kagira agaugo Meru mwandiki wetu wande tumurithi wa banu tubangire ripoti ino. To the culture ingwenda tumeshikilia muno. Education yeu itena thina eu nkona arimu nkambireria na end teachers nkona ECD na rutingo iba thirikari, lakini culture itwatere ne kamba dia imbeta culture ne yo nkaina ndumbo ingechoba ina wenda menyere ndimwe kamba kinyani mbeta kuina daraka hau imbana abayeta kuina bena cultural festivals chio Meru atokale muri kwa mbredia chetu tutiremwa kinya kidira twa Kristo toka modernize Kristo tweta kuina ndumbo chetu tokaina ndumbo cha ila chari cha tene tuikirito Kristo buko. Bwana Yesu asifiwe. Rombera county yetu tutekaharakisho muno turuiruarengwa na barabara iruarengwa na bo ya wangavana time kenda tueta pole pole imuntu mudikiri kinyoa muringira kaidimo awetika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uturombeane. Ibwega tukirekana riboti ino atumiri barabara ya kuma Kanyakine Mara Mwankami Tungu ibethe tubakinambe kwa bakibu magiri na kwithondekera barabara ino na arabethe tubakinambe kwa bagitariri magumu maraba ukurukira ndeni ya barabara ino na ende rombare yago nikiri mujumbe wa Nterino cha South Imenti Dr. Shandak Mweti kutigira ata kwinambe kwa kibathondekagira barabara chia untuko mwandiki wetu Andero Jeff wagituma nawe nacho napo atumiri banjira ya kuma Kanyakine gwita Mara Mwankami Tungu ni baumirite kwithondekera barabara nyuma ya barabara iji kwithire kithukanga bunene ni arana ndi rombare yao nikiri mujumbe wao Dr. Shandrak Mwiti kumira na kubathondekera barabara iji ondire beterete mujumbe uju akinyaniria wirane bwawe bagwikira barabara iji rami Marieto uni mbeta kwa Silas Kinoti na nkuga barabara yetu ni thuki muno mweshimiwa Shandrak Mwiti tukumuromba kwothe ukombeke kanya barabara no tuni kwirwe gekirwa rami mbere yekirwa rami neje nona karagita katutematemere ntere mugujo ona yo agwitira na ndi antu bone agwitira ngari cia tu ikuthirira na muno pikipiki ikune kangira na muno na ndi tukumuromba kwothe ukombekeka neje atuthitheria njire tugana ndi atoya tuthondeke barabara eji kenda kumbekeka tugotueka batio tutina injare tukwa barabara yetu ni thuki muno mubunge wetu namenye twana turigira njirene ngari gutecio ithena buru mutheri ma Kanyakine gwita moto kiama njire witito ngipuru ina mitaro na ntukaba kuthina bakamatite mirigo bara bagwita biashara ene ni arana ndi bakuga na ni baremi gwita chukuru into bya munda ni baremi gukinya mathokone na kinya gutariria mathina jangi nkabo na ndi menya antu betu bakuthina muno iria iri thima kuma kathithine rigaitia Kanyakine pikipiki ijikune kangira muno ikamatite ria kwina aje bantu batiumba kuma sibitari ra gwa sister antu batikumba kuma Kanyakine bena masibitari au nontu bwanjira kuthuka katuroni antu bainge bakune kangira magoro njirene ina bikibiki twarigwa na ndi atugakue tuinde ndo morito mbetete ogia mwana ndeta thina bikibiki etenjokia gutengari barabara tuthitherwe ngari rithukira au iri kwa mau kwa wankoromba Shandrak siumerie ni araba kirikiria bakuga boiba muthurire na ndi ni bone witi na mbere bo barabara iji na ndi tukumuromba ethe ukombekeka na tuthirie njireu antu betu batie kunyamara itukuthina muno kwa bwana Shandrak Mwiti kwa na ndio batere gutomenyera nontu batwe atwajitania utomenyere ojora twakumenyerere kenda wejo tutethia barabara tuthitherwe mubunge itu athurire
itothitherua barabara ntu betu nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Jeff Wagituma nuntu bari botienu MCA wa Karingane thetu akinambira kwa kebu mageria na kumeneria bo kadha ajumbe ba Kenya Kwanza nuntu bakwinambira kwa bakiarageria mantu makoneni na CDF na GAV na kinyake na kirakia masenate ende bakara kuinambira kwa bakiarageria kegena kia World Fund kirageti ya nambira kwa gete lageria tima MCA bakwinambira kwa bakendelea na ngwicha wakiuga bubone kwebenda na munonkorokia kiuga iba kubatira kuinambira kwa bakiarageria ntububu kiangoti ya mirande othi nambere gukinyanira ndeni ya makaunti mwaniki wetu wa Ndeto murimi wa Mbogo nawe na riboti ino. MCA wa Wandi ya Karingani ndeni ya gicigo mbunge gya Chuka igamba ng'ombe murithi Gaturo nebu miriti na kumeneria nene abunge ba Kenya nontu bwago kuthiuruka bakithiranagia maoni magwikira mbeca cia CDF ngafu amwe na Senate Oversight ndeni ya katiba gutari na mbeca cia Wandi Fund ila MCAs begito bakithetera gwa kagita endi MP marathiororokire guku makiruthagitu gitagwa public participation ya kuga mbia ciao iria cia CDF ni ciekirwo katibani and women rep mathiororoka guku makiuga ngaf ni kirwo katibani senators anamo mauga ni mathiororoka guku mbia ciao cia oversight ciekirwo katibani lakini gutemo nduraririkanire MCA na bati kwigwa kirutaga wia no ntoke MCA netacabueria Gaturo akiuga yende nontu abunge ibonanitie kurega gwikira Wandi Fund ndeni ya katiba wekire giti kia ngavana mwankani wa 2027 ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi akagwata mbaru mutongoria udagekira Uwezo Fund kiri manifesto yake na kwa in the process ndauga nontu bukura kurogo na at national level twambiriria kuga gatwekire katibani Wandi Development Fund nontu dareude muredu Gaturo ndiokira kirauko kimwe mbuga gwakwa ni gwikirwo njira ndiokira kirauko kimwe mbuga pengine antu makoma na thina ni tuthondeke ndeuga nani ngavana oranga support this time no ankinya ambe andike kuri manifesto yae Wandi Development Fund ya ku make sure MCA matatu eka beggars makurombaga kagita konde akiuga narigere ikinonto abunge bakurutha ugo na ma MCAs babaiye mathina mara makaraga maturani nikenda ki antometo MCA acha kwegwa negeto gegwetwa basari MCA no awiche twana tura twena thina kijana uma turani wacha kwegwa ne barabara omombe ande nembiche konto gwakwa gweta gwa kathwa utina barabara ule gatonga na iche thina gatonga lakini ngavana agakinya nau tichene miaka eriko president agakinya nau tichene miaka eriko ende MCA kiu niko kiare gitumi kinene kia devolution nikenda maunto monda maletwa na macinani matebua mute kwenda kuletera monto binya Muthiani agikanukia baraba kuga ma MCAs ikaba kwenda kuongerwa muchara na kuga Wandi Fund mbeca iria batiri kwigwike gwatagwa mbaru imuntu wonthe guku Kenya antu marange ni mauga MCA ni muchara magweti nyonti uraia kuongerwa muchara wakwa ni weganire lakini kila kinanja nembegwa ndena power unuo mthurete ya kumenya rĩrĩa ari cibitari no ana vinya ya kwigwa nkemwalereria ate dispensary ne kwenda gwakwa kioro you can imagine dispensary te kioro dispensary omundu gatugwaka maternity lakini kwena thina iriku ya gwikira murango ate no angia tugatera ni budget ikaruthwa nikenda murango wa dispensary wikirwa kwa gukira kuromba ni kuonania ate Wandi Development Fund etuike supported by everybody kabula tokuga CDF ne kale nonto ne kuthomithia ciana ne gwaka kwa chimo ne gwaka kuria kungi na keungaria nkinyanda kingia mwicho na nikenda Karingani anankiambereria thaino ndambereria mochie thiete na mbere kwa mama kulonga mangavana kumanengera rikendi ya kigerio kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gya Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa Mbogo Rekana na riboti ya murimi wa Mbogo no murugamiri munene wa mpingiro ya nyamu Nara
Meru National Park nethiritwo kinambere kwewa kiuga ati nyamu cia mwitu uyu icionekanite kwinambere kwewa ikinyiaga obora ntuwe ikuthi na arethiritwo kwewa kunyia kwa nyamu ino omuno ciithiritwo ikinambere kwewa gichangagirwa kinyani antu kwinambere kwa bakigwe manyamu ino na arende mbitwa yake kiria kari utigira ati bakwinambere kwa bakimenyagira nyamu cia mitu na ara ithakani na kinyamitoni tanjira yamwe ya kutigira ati nyamu ino itinambere kwegwa ikithiragwa buru mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna no uturikithiria riboti ino akiaria uri murugamiri wa muthito wa Meru Bwana Gitavi Kaloki na ugete kwa burantu ikuthi no abunya muikuthi na mbere kwithirwa ikithiraga nthiguruni wako kwenye hali ya kuangamia kwenye hifadhi zetu ni wengi. Tukianza na faru mweusi, faru mweupe, tuko na ndovu, tuko na twiga aina mbili, tuko na ndege pia mbalimbali, pia tuko na miti ambayo iko kati ya hatari ya kuangamia. Na kati ya wanyama kuna wale wako kwa hatari zaidi ya kuangamia kama faru mweusi, na pia tuko na mume unaitwa sandalwood wenye uko katika ile hatari zaidi ya kuangamia. Ndiposa tukasema ni vizuri pia tuweze kupea kipaumbele hawa wanyama. Na nonto bwagu Kaloki no ugete botankia maya kumenyera nyamu cia githaka bari na mutaratara wa gucokaniria nyamu ino agakiuga tayari bombite kuona nkuru imwe ntere cia Tharaka na ira yonekanaga kiri nthiguru intari gakiaga nthiguruni. Ukitazamia ulimwengu mzima, huyu pancake tortoise yumo tu katika nchi 3 Afrika. Yumo Kenya, Tanzania na Zambia. Wachache tu kidogo wameweza kupatikana Zimbabwe, wale wamekuwa introduced ndio waweze at least waweze kuwa na pia ile population. Na ukiangalia zile changamoto ambazo zinafanya tuweze kumwangazia ni mbalimbali. Pancake tortoise kwanza ukimtazamia Kenya hayuko kila mahali pia. Ukimtazamia Kenya yuko kwenye county 9 tu peke yake. Na ndio maana inaonekana umuhimu wake wa kuweza kuja kumwangazia, kuweza kumpea kipaumbele. Na lile jambo la muhimu sana pia linatufanya tuweze kumwangazia na kumuhifadhi huyu mnyama ni kwamba pancake tortoise mara mingi hayuko kwenye hifadhi. Ukimtazama mara mingi zile kaunti nimetaja yuko nje ya hifadhi, yuko kwenye mashamba ya wananchi, na ndiposa tumesema ni vizuri tuwe na ushirikiano na washikadau wakuu ambao ni wananchi kuweza kutambua zile sehemu za huko nje ya hifadhi mahali ambako waliko. Na ukiangalia mahali ambako waliko kwa wananchi ni hizi sehemu za mawe vilima vidogo, na wale wanyama wanajificha mule ndani. Kagitani wakwa rutete mbitwa kiria kari gutigeri bako bagwate kumenyera nyamu ino nontu imacionekaga mesi na maturani. Wanyama pia kwa bahati mbaya unaweza mpata kwa barabara, anavuka barabara. Ni vizuri kuweza kufahamisha wale landowners wako karibu kwamba wale wanyama wako pale, na pia kuhamasisha shirika letu ndio tuweze pia kuongeza haya maeneo. Na lile jambo muhimu kuhamasisha wananchi ni kama wanapotengeneza mashamba yao wawache kukata ile miti yenye iko zile sehemu, wawache kuchoma makaa, na wawache pia kupanda mimea, sababu hapo awali wananchi bila kujua walikuwa wanapanda mimea kama mawele, wanaweza panda kwenye mashamba mule ambapo pia wale wanyama wako. Ni kwamba wataweza kuja kuwa disturb, na wakati tuna disturb ile makao yao ama their habitat, wale wanyama wanapotea. Magechiga mungi akia Tharaka nkiripotera Meru TV rietoka Ndeto Ndagara Waiguna. Ibwaga nuntu bwa riboti ino Ndagara Waiguna na riboti ino gatuonera kanya kumagaruka ukujerua nini utikathi kuraya tugucokera kiango tuthi na mbere na Ndeto Meru TV ugoro.